أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو بلجنين فو أوسير الله النبي واتمننا أمي على تنو كعلى بركة أمي على تنو لحلا بلجنين كعلى على مناكم ملتك بلجنين هراي جمع. Alhamdulillah wote mene ko fambal mawni kibarami na mandi tulola doni na mbawla sama ka foko famille darsu min gol fula nga usazi fe masjidi salamna juma dunya araba juma ani sibiri ani kari tafsiri ani hadisi darsu min mekeno ka fo darsu jora gol fula pew asababu konte fe alhamdulillah ustaz bian he toral foi tala ba ira ba mawla ka fo foi ma darsu jo ala tami we fo chilen tami we fo ala fahamu salafu salim mo be mo do ma ala eseke mo munuye wa wulude ko ni willa ka darsu ka joyeno balma munun kumbeno no kumbo hera bayna ko balma kumanche o herala wulde darsun jo kunte fewre foye ala tambe fo chidin tambe fala fam salafu salo de benluma donc jonkunde ni donc jonku wala sukara ni mo sifatu ni ngalo wala sifana to fana ko fe darsun jo kun ko ni ndronde fem yanga usazi alhamdulillah akatora masi mo sima yeno abe ala tamin fo dra be chilen tamin fo amanata mo no fe amata ka ko ira mo sila aya ka ko bela jilen dulon ala de la ni mo min ko ite o fana te beima aywa alhamdulillah ni ala ka lati ko ne ambe ala tanu alhamdulillah fami darsu ko golfu ka ko yo ira amena duguni gerande be usaz kayeno me aye dugu ni girna ayo ta ala de kama ka sababu ke ala kan ni dawai atse kala se fo dugu ani gerante o ka no fe dawai no na de na fo yi chilen soro chukamina usaji ayo ta ayo kun ala kama aka darsu ni lase fo anana se de sa nga misir to ani kuma sera o roma muni yota uno to ni kari jabi ala koro sa ko ni darsu ko ni wal fu darsu ajora wa ka sungalo makono ina ni ala sona ni ala fana ye sungalo nyuman teme anka ni saliba nyuman teme anka ambe continue ni dawra bugu darfi nyetene salata ni araba ni saliba kalo temela wati mina femi ni mu darfi minganga ni program kanga kecho kama dawra bugu yano obela se jamama bani ala fe anga usaja ala kana sabati ala kala banku nymandana ma ala ka sijandana ma ala batoka amani ala fe abu munun kala ka duskon klasiti anama ala ka naje jannatul firdaus kona ina fa yanje yati na chuba mina yano salli ala muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim.